I will see 4th August bia eye da Ghana yetu esi ho se Founders Day ayebedi na ye de aka ye mpanifu a omo ba be kunje omai e de to ho emaye. In fact sada no kra raise concerns bebre ne controversies bebre bi mo kire se sada no kra nka ehu hia fi se ye na enim se Ghana ye independence no on the 6th of March Dr. Kwame Nkrumah ene di omai Ghana nim ekon ye eje independence no e de man eno discussion for another day. E man pani na adada kwa bu faro de we sada na siwa every 4th August bia Ghana ye di na afi we so edru so no ena e man pani ekofro apa e de ne nsem eto abonten ne sene ohu eda no esifa eno achi no ena ode tractors e ma ye se yemfa nko assemblies no na yemfa nko kotwa akwan a enye so na yemfa mo ama Ghana mpumtuo no entimi enko nanim na sa tractors ya ode ba ya o dispose de ma assemblies nse ofumfa nko assemblies no enkonko ye adwuma fa mo oman Ghana no eno ena honorable akompre okun Kennedy Agyapong se na yenim se papa yi na no ye den e wo politics no ye pa no de so hu ne kra ontwem enko obeka no kra ne pempen se na isitie eno ena honorable ababonten ababeka se tractors na ye mampani e de ama assemblies no ode maya na ne kwakwa ne sen ena assemblies no e kwakwa yusu tractors no we emu kwakwa ye adwuma e de egu ombotom na emom omo fa nkonko ye adwuma emfa moa oman no se ne eye omampani ani so de hu ne kwasa no se honorable Kennedy Agyapong aba expose assemblies no MCEs any DCEs na e de assemblies na no dwuma omo hye sumase a omo di
So to say ena honorable edin nsem no ebetu dwa na eno ena mafo ka say honorable share ne kan na waka ne fi say Ghana hanum say no ye attitude towards government enyama no enkoye papa kire say ye de abandwuma ehye obi nsa say obehwe no waye ne ye de abo oman no ono nkwa ne botom na busua na nipa no ehwe ebi nso kra kire say who watches the watchman aban ede nyama ne beko na hwan na aban ede ne si in charge say enyama na wode ko no ohwe say wo mo a ode ne man ko mo de bi dwuma sene sene efata na bi say Ghana ha ya ene ehu say ambulance a ye de fa nipa ayarefo e de kwa yaresabia no okwabra ne de ambulance na kwa kosi ba bi e de atwa anwea ne nyina ne say supervision no eye poor e wo government institutions ne mu eno nti honorable ebo MCE ene DCEs for the chino ne no so o kire na ban ne say oma supervision enye adwuma e wo government institution no say basa DCE ana say MCE bi e de adwuma bi a hye ne say onye no obehwe no waye ne ye fi so nim say wanye ne ye a punishment bi e wo no ye betimi e de ama no say na won so wadwen esi kire e wo nsem ya e kwaso humaye hu e wo comment so make house ha e too much gh ya subscribe page no mi adoma no so ama upload bi e bia nsa etimi ake e wo sia makra